ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyang! Tuyang! Oh, apay. Error mo amin na badbado dita. Asaan ang maususar? Agraman sapatos. Adda dita sulit ti balay dagiti nadadala sapatos ken badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw dagiti butas. Ang nadadal, kan lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamot ti meta gumatang ay? Puura na. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita, ay ba daw? Katwin na. Nagbanlugak pa lang ang mga ipanijada yaw. Alang araw daw, puuram amin dagita a basura. Tinasayat, yung kapay alay, dagiti nabati iti unag ti balay. Anya ayat tinabati ako nam. Dagiti silupin, kan plastic. Mala, hingkan. Alang araw, inakaw. Nas ka na mapuuran ta amin ida. Tadikit isupa, sumalilang. Ay sus! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw kas kadaan niya paray. Paray? Kapay, di mo amaw. Makapadakis dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay Hulte Asok dagiti pupuuram. Ayun, ay kamutin paray. Para dayta lang nga ba nagmay? Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta paray. Adulamin paray. Na, ay tirumbeng ka na kita a klase ti basura. Kit ikalim. Tila bibiyangan mo na dyan, parintay. Ti amok nga men, kat saan da apupuuran dagiti plastic. Ay, adulamin dayta. Mapalain, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikit makapungtot ni Kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkaro akto pa ya. Masurunak. Para dahil lang, sinungat na kiday. Na. Apay, gaputa isunti Kapitan, kunam lalo asinaw. Ay, idi pa'y laang nga ada agrekreklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan, puuran na, kaskada plastic. Dahita nga rod kati madi nga aramid ni Kabadong. Tidakas na, isupay ti makaungay, no adda ibagada kenkwana. Sana balik ko mano iso dalang ti adda ditoy, nam saan mo nga raw. Nga raw, ado ti mairaman na makahangot iti asok ti basura, pupuuran da. Kuna ni Kapitan, sana bale, no dagiti laang papel kan bulbulong. Nga raw. Ibagam, tano agpordan tumanan. Ipanda iti adayaw. Bayan yaw, ta ibagak da ita kadakwata. No masadot kayo amang ikali kadag iti basura yaw, yadayuyo ti panagpuur yaw. Anya. Mapanyupuran iti adayo a lugar, di awan matatao. Nagadulaki din nga muyaw. Naminsan lang mo da. Uray na minsan lang. Dahita ti ko na ni Angkal, madikano ti agpuri ti basura. Ay, makapasaron mo dahi tang angkal mo. Para dahi talang agungatay. Makapadakas nga rod iti salunat. Dahi talang tigapuna. Winno at dapay sa balay, makagapaw, kwaraw. Anyakit din dahita sa uyaw. Dahita laang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ibagayo lang Awan, dahita laang tirasaw. Nasaya at mat, taimbagayo kada pari badong kan marituyan. Ay, wala banang. Gapu iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abadbadong. Isumot lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay, pasaway nga minday di apari badong. Ay, makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni pari badong. Ay, masurunak no, da ibagak. Sapay kontrabida. Hey? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan amabalen ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. Ti anya maray.
Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadag iti plastic? Naminsan laeng mo day jay maray. Uray pay. Tapno ambaw, imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya, Iso ano mabalen, liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. anya matan para day talaang. Anya ti kayat mo asawan, Mare? Nasakit tinakam mo kanyak? Malah bayam, taibagakin ni badungkaw. Ngamain, isaw tinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay? Personalan datan sa amit din to yan. Jakam mo Istrikto da mo launa yan. Kung namlan wa sino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Kurang pa'y kindi da gijay Anya ti kayat mo asawag? Tapno at dagong gunada. Yad adak pa'y tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagarak a puuran da gito si Lupeng kang plastic. Tapi naipay talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din si Tarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta, kat umay damanen ditaw. Ay kito may dala nga. Sana ka mabutan kadakwada. No imbagada ngamin amaday, maday, di mon aramidon pay. Ay nabadtripa nga ron. Makapainsulto tinaramid na. Sita-sita. Eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang tagpupur iti plastic? Ay sus, urela sumurek pa'y mati asok. Ni tata ba daw, Angkyle? Ay, isumadan. Isarak ko mga rudag iti tawa ti barangay haul. Angam naladawain. Ay, salbahe at talaga dayta a tao. Makapasuron at talaga. Imbagak matang nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuurla tamat iti basura da. Ay, nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo. Nadamot siguro panunot nan Eh, ada siguro basit Ay, unay kat ti panunot ti kasta a taon. Nay, kabilaksan. Imbaw nak ni Uncle Inteng. Agbayad kayo kano ita iti 5 gasaut. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, 1,000 a pisaos. Ay just kiki di dayta. Isong agbayad kayo para iti first offense. Ken second offense. Ay awan kwarta-kwarog. Ibagam dayta kani parinteng. Bali 1,500 amin ti bayadam tataba daw. Awan nga rod kwartak. Apay nagdagulit ka na ya. Salbag di mo dayto ay. Di nakaungit Imbaw naklang ni Uncle Inteng. Sino batisan ang makaungit nga iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahim nga rodan ni Uncle Inteng ti umay di taon. Agbayad ka iti multam. 1,500. Uno saan? Nay, Ay rupak kwarta kayo kidi Naa. Wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo kiday. Ay, agbayad ka uno. Agayabak iti pules. Pulis pare. Win. Ay, kwa pare. Pangasim mo ito Ala, no di mo kayat. Agbayad ka itan. Ay, sapay awan kwarta kita pare. Pag-asam ta 1,500 ngay. Ay, inka umutang iti pagbayad mo. Ay, na yun pare. Basol mo Nagkuna di mo tong palanti paglintigan ti barangay. Bumulodak man iti 1,500 pesos mo mare. Pangusaram ko Pagbayad ko kindi parinteng. Bayadak tumad lang, intun bigat. Intun bigat matlagayam. Nga maapay nga umutang kapailaang. Sige ka din amaray. Bayadak tumad ladagaws. Mabalin mo't ang makisarita ka ni kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga oray agtrabaho ka laangan nga agdalos iti igit ti kalsada. Saan ay trabaho ti kamanero dayta, maray? Apay nga asya. Agpidot ka kadag iti wara a basura ti kayat ko asawag. Kapitan, mabalin ka di asyak laangan ti umay agtrabahaw. Ay, saan?
Ni Paribadong ti kayat kong agtrabaho. Kasanungay no di na kayat ti umay, Kapitan. Masapul nga iso ti umay. Ay, nusan nga umay, patiliw ko iti pulis. Sige nga raw, Kapitan. Ibagak day takin ni Badaong. Ay, wala. Ay, sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro Manungay nga aldaw nga agikaro ni Badaong, Kapitan. 2 days. Sige, Kapitan. Taibagak day ta. Ay, nasaya at tayo may kamailang, Paribadaw. Kanya ta aramid ngay pare. At iti sako. Ingkag pidot, kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga ti usar ngagpidot pare. Imam alangan nga day tasakam ba't pare? Ay nagrugitan ngay pare. Kararyak masapol ko ti pang-ipit ko pare. Nakararti ka, ipitin ka. Day ti gloves. Kastamot Aglabsamot Una. Ala, ingkayo ka ni Kwarog iti igid ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan nak mait pare. Una. Tama nga no awan makakita ka, tumaray ka. Kan wano iturong mo. Ay sigurasta ka mo tatalagaan niya pare. Una. Malahin na malangay. Ina, Tatabadaong. Saan nga ikamunday ta sa ako nga intid ni Angkal? Nay, handa ka magayam. Kunak mo nagawid kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawid iturog yung mutan dito. Ay, nabanbanuga nga rudain. Pilitan na kidain. Ay, salbag mait. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo ti agpidot ka dagiti basura. Ay, alaman langay. Buisit kayo dito kastoy abiyag. Pinagtrabaho meten at talaga ni Paribadong. Yes Day tati maiparbang iti kasken ko na asuker. Sa bagay, bareng no agnakam meten ni Paribadong. Narigatan no pampanuy-nuyan iti mading aramin na taagruam. Ay katwen Ay, mga nutuladen dagiti daduma dita, ti naramid na. Pudno day ta, inteng. Diyak kayat, nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akas ta. Di mo namnamaan akayat da kati amin a tao. Un nga ron, adalat ta kontrabida mo. Nabambanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutla ang amin a basura iti kalsada. Ay, wala. Tadamon ni Kwaro gamang bambantay kanyak. Anya, agdwa-dwa siguro kan ka ani Kapitan. Iso a pinabantayan na ka. Ay, mabwisit aki din no kastoy laing to yan. Ay kat, isardeng mo nga min ati agpo or iti makasabi daw. Anya? Agpakumbaba ka nga min kin ni Kapitan. Di mo kalkalabanin ta isuka nga ron ti Kapitan. Anya nga agpakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay, naturturay latta ni Kapitan. Anya! At tulag ta, Kwaraw. Anya ti pagtulagan ta, Tatabadaw. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno day ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Isu akayat ko ta ginana ita. Anya? Agtulag ta. Maturugak ita dito'y sirok ti dakil akayaw. Nay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ng angkel mo Nagtrabaho ko ng blatan, huwag damag. Ay, madimot Diyak kaya ti aglangsot kinyangkel kao. Anya? Ibagak ati pudnaw. Naturo kayo lang dito'y sirok ti dakil akayaw. Ay, saan ka gaya man nasayata katultulag ko araw? Trabaho ka kitay. Tapno malpasan ti multam. Nalpas kundi trabaho, ngayon paramid mo kanyak paray. Ay, Awan mo't siguro, ti makunam kanyak. Ay, nasayaat. Anya nga ay. Aramidim to man, hindi naramid mao. Ay, saanan paray. Nadidigra mo tayo. Nasayaat, nadidigrakan. Naamiris ko itang tibidot ko paray. Agbalbaliw akong paray. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Liklikak itan, ti agpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salunat tayo pare. Una,
Apay, urayim ngamin amadusa ka sa kanto makaamirais. Ha? Ay, kat pakawanan na nga rutin na pare. Magbalbalo akaw. Napakawan ka nga ron itayon. Ah, Narigat mo, no, di ka pakawanan. ay, agyaman na manan pare. Agyaman na. Ay natatabadong, no anya ti pagalagadan di ta baranggayo, agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.